Hai menaze ibeting chua ilung tapen menen main chukyu zikasna bamai gumara sam news kede reinsa chuna times biagana puangara dele namai tini kakya social media ge viral tetpe news se Mexico ge raki ketne hekipung nune kede bampoine dingim ram ge bambarang kang hange zobechi petele social media TikTok ke visited pe ne apora sam media ke ka kyu guys mainstream media outlet misunga mane marasam po guys apora ki zize iglesia de final de los tempos church ka se gule apora ki ne zemna la krosi mdu tingim ram ge ki pung nu ne ke debam po ne pacing ra samra te guys ki pung rang kang ge zo de le ke chele ka chesu apora ki ze pling sing ba ne noi te be la le apora ki ze satirical evangelical church le zai apora ki ze pastor rakyang nage reje de penu ne milire be pero mene miramadu doi te ba miramadu hapanu itin sibe haraki changla lele aipo haraki ne tingim ramge ki phung no ne de bam poine rangkang hange zugai beze ke de bam pars kilometer pata pedit mik madain det samrap ka bege US me gurangkang $100 le jai chogu me tingim ramge ki phung nu nei ma ane American Express Apple Pay nu ne khada be payment plan te lungu ze rangkang pe do bi de le je sale mara sam pomene sa ze apo haraki gu pastor ne te tibeting kum changna ze krishna kum ge panne haradum poto ze rane tingim ramge ki phung nu ne de bam poine rangkang hange Pyogai de leise sale anui zeme manipur ge lungjaba mahangge pathodi basam pechi gai de le aize anui zeme chugu meno na boro ge wildlife sanctuaries ne reserve forest de ge plap gi chi nei ma ane buining wildlife sanctuary tamei ziri makru wildlife sanctuary tosham zelek wildlife sanctuary tosham nai kafunda extension reserve forest ziri forest division de ge plamchi nei ma ane awareness na consultative program on land and forest right te keule apo meeting te kero bam ze tong baptist church hall meeting timik ne chekyu jing kai meeting kum chang na jang kam dai kamai ke tet ke gule zai meeting te ke ro be hine ting jokun ta kreu hi ge te ke gule ke chele apo meeting ge affected villages ku namlai na go ka sa karang me ngetu bi be klo gu bampei klo gule sinama bo be puinung bo na yot leaders na wangze pathodi be meeting ge ka zo ga ra ku gai de le chogu me apo meeting de ge palam plane chimi ga ne ma na apo contact number 8794957376 nu ne 6909630581 nu ne 7005242981 ge call to gai lose ne gai do de le affected villages buning wildlife sanctuary buning nu ne puilong eco sensitive zone je dikyuram kabonram kumphung kotlong lamlaba lengmai lodipat bram phalong sonram taiprang tama tame tharon Ziri makru wildlife sanctuary affected villages ne katang katiang new magulong phoklong togoram eco sensitive zone ne jingning all magulong katang nam tosiam mendiu saramram azuram namtiram phelong inyam pa village Zelek wildlife sanctuary affected village ne ateng ba zelek zeng tungtau chingkeu kai kau tai ji zeng eco sensitive zone ne charina pang lungzau chingkholong patbram sarambam sempeng thilon wacheng phai impaning di thilon impang kang Zimain chekyu zingkai srok sumage parliament gu speaker post ka sihange election te kebege Bharatiya Janata Party BJP MP Om Birla do Lok Sabha speaker hange kalangai dele aize India de gu body pe prime minister Narendra Modi na BJP gu MP na NDA kangna gu MP ne Om Birla do Lok Sabha speaker hange chaja kalangai lu bchange dele Lok Sabha relang be parliament season ge opposition kangna ne ki Suresh to Lok Sabha speaker hange punigu motion pe gai dele marasam Pomene saza apo Lok Sabha speaker gu election je tati beting kum sanket high school reaction asro kum sangene te kyore languri le ke chule zaina main jekyu zinkasna bama ge India de gu hanglia pe president ne India de gu body pe merme wangdui lu samram pe ki kana Lok Sabha na Rajya Sabha ge sabsui lu je de dam ga gu le ke chule Manipur de gu laksave governor Anusia Ukene zimain chekyu zingkai srok summa ge saje India de gu sokuri pepe Union Home Minister Amit Shah ne Manipur de kyami wangze kime ze nai kuki zo ka ke hetere te zo be tin so gai zai desi gate nai bum rahange ten tuin lui ra wangule je sale apo samze ente mena so ge rangba ga be ze Red Cross Society Snapti branch sange rekyu gugri new ambulance Raj Bhawan ge pebe hi ge sale
Kacau sudun daimai ne Amit Sat ne Manipur de kami wang ramai betting na mi pui ana rang cigan maktale Manipur de gu Lok Sabha governor Anusia uke ne saje pana Delhi kya gyut behige India de gu hanglia pe president union home minister na finance minister du adoze Manipur de gu lam ge plam plana sam bin samwangze Manipur pe de namra mene rezum bedege ranglia ga de le ke chule sige union home minister Amit Sat ne governor Anusia uke da ga samria to gaise pana sam bin samwanga ni be praching opera to le zai ki mezet na ku kizo kakke de si ibe to kadai rahang zigane rei zigane pendu ki solo pakta tin be bo hangge resettlement to rahang te loigu le zek chuleng Indian Sokri ne healthcare program Ayushman Bharat Health and Wellness Center visite hole guys Ayushman Aroya Mandir je hazin takra dele je du pet kai be anui note is long rega ba nam di Mizoram na Nagaland gine kangi be no ne phokai je lakpe ngogu dele je chuleng marasam pomene sa je ai me nam di ka naga lungzaba mezim nara me ki ma ne Christian me chang be jigne me pomsa ira to be bamzi le guys mandir takabe jigne mina ki mine phokai lakpe no ne ki kan ruibe ngogu dele je sale ai zen ji kumting kumchang na jang kai kuchum kum kru ke center ne sam klalisi ne India de go nam di stages nai union territories le ne ge Ayushman Bharat Health and Wellness Center visite le guys Ayushman Arogya Mandir je hazin takra de le je lam gai de le chuna a apo center ji je Ayushman Aroya Mandir ku go de le jai pakange sam kiro ga rabze Aroyam Paranam Danam mipumsang ibe je mi hera kilang be de le je rogai go de le ge chevle Rahul Gandhi du India de go body pemer me wang du lose samram pe ki Lok Sabha ge leader of opposition hange kalangai de leng Chibelu gum je Rahul Gandhi ne samria to gai je parliament ge India pe de naramne lune be za pelap ge ngobe de ramege sapsu lose samsa ga gu le je sale Pagu social media platform X ke Rahul Gandhi ne Congress gu president Mallikarjun Kharge na pagu party member mlain du to be sampe ga de leng Rahul Gandhi ne te mena sogan du pet kai je Indian parliament ge mi hai mena ko sapsu lu je pe ke ga le jai India de go hindi le sikwa constitution gumje NDA sokri du ma pathom ma pata to le ne ge prit pung rahang to ga le je sale mara sam po mene sa je ting kum kroi chang ge na mai ne Lok Sabha election samram pe ki ge leader of opposition go body pe bam go de le ai je India de go party ramene tingti ge opposition kyang na ne leader of opposition bam rahange changlak se bam de le zai leaders of opposition changja Rahul Gandhi ne chuna a pathodi be committee nai pathodi be tamong di be bo gu pe pe kalang be ge Rahul Gandhi ne ka zoten mangbu de le je sale Pi guys ang tingani mele ne du to de le azina lung ta pen me na magumara sam news tuna times again lo ga de le